omuyanga lyona Burusero ari umukandidate akiromwe so icyo njibanje manyisa ngo ihanga lyona ebigezo bya P7 byeza kushohora buri omwe natekwa kukimanya ngo byashora kuruke bizamu ubare abo kwa ni mangu Uganda mataze no rumo mashomera gasinjire not Uganda konka aho muri Mbara City ni one of the top schools ebintu bigenzere bite mazima ebintu bigenzere ki kandi ninyenda kukisimira abazire ahabo kwetegereza okushomesa abana nicyo turukurebera buri mwaka abana nibeyongera hati 2024 tukatwine emitwaro 55 na mwenda amanya kandi hati twine emitwaro 81 ekyo kyonka nicyoreka ngo abazire betegerize ekigambo cyo bwegese kandi bakingira munonga arengo rwihanga habiriho improvement yamani abo kuba ijo tukaba twine percent 10 n'ubucweka mushanje abaye bakiri first grade konka hati turi ahabucweka 11 n'ubutonyezo bushatu ekyo njibanje manyisa ngo performance yogo mwaka arengo rwihanga kandi neba improvingire nangwa kutwija n'umusite yitu ejyambarara nyenda kubamanyisa ngo site yitu yambarara nemwe omu local governments ezero kukora je munonga abo kuba national performance ningashi aha level yihanga ebichweki 11 hati kandi tumu mu district rather mu site yitu yambarara turi yabichweka ashatu na mushanju n'ubutonyezo bushatu okwe no kubaza memironde 3 ukagaruka kagitaho ecyo njimanyisa ngo performance yambarara city ne tripling iyihanga ahaleve emirundi 3 no kongera we bare mnogo Mohamed Bastant za kweyongero tushobore reka twakire na Omami Frederick akabango nawe abasektora musiya watugambire kuzamuzi feeling yaziniremu ebintu bigenzere bitabo kuba tumango bari involved mnogo webare umutebekanisa Elias Rutugusa mwebare TV West okugumana mu fayo okutukanisa kabarete bukufomyanga byitu kandi nesi ekabimurukirwa n'ekintu kikuru munonga okoreba ngo program zihanga ninge kujaniraho mu ihanga n'aho muhire kandi mukinvorovinga kwenda ngo abantu bitu abatukutura nabo bamanya amakuru agarufa ombyanga byitu Pierre eshohwire amisho go nakurga yesterday gabi abana binoshangu bari bine kebisha bategerize bine kuzara abamwe bine pressure nabazire bine pressure konka wabikozere bikahinduka edukwa byashohwire nebyebyo ekikuru next step neha kubyashobora ni congratulating ababona ni congratulating headmaster okababa wa Uganda Matters nishomero rumwe ryo mu cyanga kitu rukora je munonga kandi hatarukozire kurungi wareba okubigezo bishohire abana bageze gukora kurungi konka abana babiki bageze gukora kurungi okusinga bojo omurungereza baba binja bashikire konka bojo babasinjira mu gukora grades yes kandi twareba ngo abatuka abana mutwara umushanje nakashanje na graded abo ntuza kubagamba abo so konkecho tukumanyisa ngo theories ziteshohire kandi future yabo fi ashemye kwa program erayongere okuba teleka nsomyisho anyway program za government zuruho na ezikwija maybe kukwata abana abona nebinde bukubamba bategansa bukamba abari abana bato ekiko baretera obundi performance yabo etabasa kuba neterera konka enshongezo ntuza kuzikwataho tubase kuba tuziganiraho nazo turebe ahabwencho bundi omutindo gwabo garchance konka maybe tukutandika ntuje kuza owa headmaster owa Uganda Matters
kandi abase kuba natushobora ahari performance ebintu kubaze kuba nibitambura especially umwishomero rye nibiha ebintu babasise bonka begesa okurango abana ba performinga jeningashi ba kebizamu babishira higuru nabwe ntijana bwe ugamba habushungu bw'ubuci ubundo bukuretera abana bamwe ebizamu byabateganisa tugire ngo harwe inshungu zikubaza igenyuma tugire ngo harwe maybe government byeshemerire kongera amamani mbwena hati government ubwe kuzakutaha munana umuniyu curriculum ningashi engenderwa honse byo bwegese byo babyetebekanisize bataboka turebere o level ningashi umusiniya okutukucheta bingi new curriculum yatandikire umwami headmaster tugambire Uganda Matters ye performing leta mbe mwine bantu bakwingana cyo mu grade yo kubanze ya kabiri akanabwe tugumizemo utugambira hanshongezo. Yes, izina murondo gondi tumuhirwa Frederick head teacher Uganda Matters Primary School kandi twinka Uganda Matters Primary School ntibatutine bana bace twina abana 2018 abitwashutamise omwaka gwahwiri kandi ekirungi munonga abana abo bona bakashutamira bigezo byabo twine mu utarashutamire bigezo bye icyo ne cyo mutano munonga ubundi omugamwe amashomero agandi kandi first grade tukihaye abana 124 second grade tuyihayo abana 553 kandi tuyihaye umwana omwe ogira mu third grade twine irimu yakana kandi twine ogwire ninyenda kumanyisa abarakutureba na itwa bari mu studio hano ya ninyenda kumanyisa ngo ankabazi twine stakeholders omukintu cha PLA is the results za headmaster na staff yabonka ne results zomwana aine contribution komuntu ne results zumuzire no results za government no results za management na board of governors arengorwa o level so njwanje mansangu is results tuzomuntu omwe twaba turiyoko turiyo ntshijuma results sezi itwe nga stakeholders abandi tubanze turebe itwe umurumo ugutukozereho ecyo kubanza ni cyabazire umuzire kwehayo akagera tumwana ogumutwara yishomero ubwo n'ugomwoga gumwe mukuru ubwo muzire ashimye kubana abana akora kandi icyo muzira kikozere abana yabareta yishomero abahereze PLA umwoga gwa kabiri ubwo muzire no kuhereza umwana ebyetago byona kurga aha kitabo ukaza aha uniform ukaza aha school fees mwenu evyo mwana ashimiye kubana aba na yetaga ayishomero na support abo kuba umwana wogo na yetaga support y'umuzire ukamuye encouraginga ukamugira uti umwana wogo umwana wanje na ija courage kandi ninyendo courage kandi nango umwe n'abazire aro tukuba twine umuze bwo kudiscouraginga abana bundi abatara gukora je ngabagenzi babo umunsomu tukabasa kwingana umuburingwa umusize so nico cyumwe nangwana nibyo bugiga turukwingana nico cyumwe nabana umubyemishomere yabo tubarukwingana nani nyena ngo ushabe abarakutureba na manonga bazire bitu tutakatuntuza abana buri umwe leve yakorireyo abo kuba cyamana ya kigambire atine nabagwire kana mazima umuyihanga yona abana barakwingana emitwaro mushanju na kinana barakwingana ibicuye kamwenda n'utonyeze buna abana abo bagwira basewe nkomo tukibonire konga kibiro kandi ngo muzire ugo mwana naguma ryo wawe kandi no yitaga kumusupportinga ninye nashabe abazire mu stakeholders bamani bakuremera bakudetermininga hatitwe nka teachers tukozura umurumo gwitu abana twabarekura baza umurevuze zindi abamwe bagarukira baziri abakuba bagwire hona nabo mwana nagarukira umuziri nyunko mushomesa tindi kwishagaruka kubugana umwana ogo njibanje manyisangu nko muzire hato ino mwoga muhango go kutebekana so mwana ogo yabanaza aha step ndijo erokurataho
echo ninyenda kushaba na government abana aba emitwaro mushanju nakashanju n'abana benshi nangwa twineyo na nabana umutwaro gumwe na bitano abatabuzibweho nakaci kibanje manyisa gweshonga zitari zimwe na zimwe ubundi bakabura ebyo byetago ubundi abamubazire babo bakateganisibwa abandi bafa abandi babasiba ahagweshonga zitari zimwe na zimwe so buri mwanya ubagwine ebyago so atabo bona ntubareba baba emitwaro munana nakashanju abariyo batabuzibwe manya abatabuzibwe amwe nabagwire echo nkihanga tutakareba abana abo tukabadampinga nimba ningu nkabazire tumanye ngo mwana obutiye yo grade nango bundi na grade yo takunda tugomuherwe abana abo bakine future nungi omwihangori kandi nangwa nabamwe bine talents zindi nungi munonga harumuna no bwebembezi nuza kushanga mwana ogo nuwe ari chairman wa LC1 nkumwa Fredog so omwana ogwe akino mugasho omwihanga ryitu akino mugasho omukayitu akino mugasho okutwara hamwe mwenu ninyanashabe abazire feyo abana abo turebe ngo baba absorbed omu levels zindi zobwegese levels zobwegese tikiri kumanyisa ngo ni senior tuyonka level yobwegese kurataho level yobwegese twine za technical schools twine za kachika nizakira abana bahereze P7 so njwanye manyisa ngo mwana no mutwarayo nayega ebyimikono kandi nyencha kare nabera ihangeri echo mugasho munonga nabanenye nakunde no kumanyisa abazire nabara kutureba natuye nabarahanoya ngo kutukubantu gerageranisha abana abo mwaka gwahwire na nogu itutureba abana aba bariyo bakozereje kandi bakozereje aharengo rwa aggregate 4 bakozereje aharengo rwa grade zindi kandi tureba turiyo ntubona abana baronji abaratugera musiniya kandi bakija bakatwiramu ico mugasho twinemu ishomo ya social studies ningashiri boha y'ubuhangwa hamwe na nedini riteganise mu abana munonga kandi ubundi tubenza kuba twine na first grade zizerengire ahazitwine omashomero menji konka twa irisho mu ryaturebe haza bakija baracyusya omukurubuza ito muno umwe iki ni challenge yito nkabashomesa kandi twatandika kukireba ito muno umwe kuba natushomesa abana tuzaha syllabus tushomesa abana amashomo agatebekanisiwe ministry yobwegese nemzano ningashi National Development Center curriculum ejo ibar kutebekanisa ito tubaniyo twaza ushango mwe staff yobundi kurebera abana ebehingurize konka no shango muntu nebeno mwana agire entekateka ningashi okumanya ebikwatirine na environment ye ushango bundi omusera basi ningashi mukarichuramu echo tine ikiri konko mwana ebe byakubugana noreba nkataye mutebo ter hakarichuramu konga obareta ekibuzo kikwatirina time table kikubuza omwana nareba time table eyine mugashoki aha mweji ningashayishomero ushango mwana echo tarakegere mukaricuramu konga letaga kukimanya aho kwa karicuramu rather atwire na general time table so arho ebintu nkebyo bimwe ebyokwetaga ngo abashomesa hati turgeyo tutakakomya omwana ahakushoma syllabus yonka ngatumanye unane bimwe hingurize nabyo n'umwana nabaragayo bamubuza nko mugasho gwekide umwana oshanga ikide taguza kushoma mukaricuramu konka naitaga kumanya ko bakuterekide abahoki hato umwana barakukiruriretinga we nareba ngo kuterekide no kuzombureke nareba kuterekide no kuzakuriya konka abarakukiruriretinga na environment yarumo so mwenu ati nkabashomesa abarakusetinga yuneb etayire koreka ngo twabanshomesa umwana shemeye kumishomesa na nebiri aharubajurwe ebimukwiseho rero namunonga umwishomero
na n'omukana bahikayo babuza ubundi ebimukwiseho omuka nekyashime kuba na contributing we bale nonga omwami atumuhirwe Frederick oguni headmaster wa Uganda Matters Primary School kandi ishomero eryo nerishangwa omurembo rwambara ubundi nko kuyagambe nshonge nyinji yabasa kuba nazikwataho akatekateke ngo ubundi maybe na aba ministry ubundi na nabashomesa bakayongera okubabangura okumangu bimwe aha exams zibakusetinga nabambenda ekintu ekininga kiriya konka nkukuna nagambire tukuza on break twatungire na nagambe ngo tukuza kutandika program na nagambire ngo ntwija kwegitwaho abandi abashomesa kandi ababasa kubana batwegitaho abatwinemo headmaster wa Boma Primary School hamwe na no wakagongo muri Ibanda babasa kubana batwegitaho tutakiyinjira mu program de kambanze mbakire nabo mbarebe tubinaha kandi tugumizemo na program yi tukambanze na no wibanda twakwakira urugendo rwa ruringwa konka we barukutendekera akandi kwija tukagamba hanshonga ibyo bwegese kandi rukwata rubon munya Uganda ninkunda shemerwa abarebi ba TV West n'abashomesa y'inyaha nabakunda munonga kandi nabashemerwa nabanyeta Hanbo Tugume Madeho ndio mshomesa ahari Kagongo Parents Primary School nesangwa Ibanda municipality nakunda kuba munonga nikunda kutabarusya abazire hamwe nabeji hamwe n'abashomesa namwe na director witu wa Kagongo Parents Primary School ni mutabarisi bigezo akwitu Kagongo Parents tkozirejje munonga bwanje tukatwi n'abana 20 mu class situbati n'abana bingi konka abana 8 bizira mu first grade abandi 12 bakora idara ya kabiri twaheza twahoye so mbenu abana okuba kozire nyone ahabwanje ni kupreditinga aho kugira ngo okukubiye kuryo kwihayo kwitwa abasomesa twakire owitu waho Boma Primary School Boma ergeteshereta niwe kamanze congratulating otugambere uramusebona nabakutureba nongo mutebekanisa wa program kandi nabara kutureba ha TV West nasemererwa kuba mwanya ogu na munonga results zahiza kushohora no manyitwe results kuba zitakizire mbe no bano horo mutuma gukuri abamwe bajyango mutuma gukuri yo mbene konka mbe nuko kwirwa results zashohoraje ati niyo hurira kandi umutuma guhagaruka umuntu so nasemererwa na munonga nabatayi banje abe nashangaha ngo mwana Fred ubwo n'umuranwa wanje kandi na chairman wanje sibona kushemererwa ubwo niwe chairman wanje Fred Kabango kandi tukira hargecho ubwo OB kasomero mu isomero rumwe rya Orevo berko ko stamina nabatahi bawe uhororoje munonga dena ba TV West na Radio West imwe muri barano iki tukuriya tukiriya hamwe tomwe no kugaruka ahamuramwa na pia we results ezo mwaka ogu zitushemize munonga Boma Primary School ni isomero rya government ko kumuri kucimanya kandi isomero rya bendu kwa tumwanya go kubanza muri imbara konka hariho cyo barkweta setbacks ezikuye zari tera nk'isomero nk'iryo ninga institution umwe yagaruka nyuma yagira amana make yatwaza amaguru make Boma eco nco cyagibireho konka bazire abarikutureba nihanga ryo na nensi yora abarikutureba nyenda mbagambira ngo Boma speed yeruho urabata ketungire umwanya umwaka nkaguma ningo myaka nk'ebiri ikibasa kwija kumugumira abo kuba speed y'isomero ro ate speed ya mani twine bana bingi akuba isomero ryo mbana magana na hati benu itwe turiyo mu rosho akuba rosho y'abana aha musomesa umusomesa wo masikwera somesa abana 50 benu wakwata abana magana hatu kateka mu rosho noreba mu class zitu zine namba iyo musomesa ari kubasa ku managing P7 abahereze betwe n'abana 32 bonka abana 32 ruhanga tubasise
twatunga abana mwenda omu grade yo kubanza kandi bakozireje then abandi bona abana 23 bazo mu grade ya kabiri enamba yakomaho so hatejo niyo bomu nindeba emyaka nkena etane kuratine tukatungire mwana wa grade ya kashatu echo nchoreka hishomero ryonereza mbere twina amasuku inyadaga mbeki abari kutureba n'abaturikirize abo kuba ishomero turutebekaniso mu murimbo gurugwe hati nyewendoho kandi nyinde chairman murungi au binja mkutekateka muri wamanya omwami kananura Martin ubwo former head teacher wa Mbarara Municipal School hato ubwo ni chairman wa management wa Boma Primary School kandi nyinde chairman wa PTA na wenu wamweta Timbieta ho Dennis na korahwa health center for Mbarara State Council so mwentu ile staff nungi abasomesa na no bukiko butebekire kubasa kutwara ishomereri ahiriseme kubaneriza abazire utereza abana ahi kugambira emyanya ya boarding kwasigaza imyanya myanya nka 30 yonka kandi de cinema emyanya erikwetenga abana nka 200 cyo mutereza abana ebyimbe tubine na deti kanche gambe kirabure kukigamba nintekwa kusima Mbarara State Council chairman nkwase tsime Mbarara State Council agumurimo gwekorerire Boma Primary School batwire sente nyingi ezikomera miliyoni 200 ebizimbe birya har Boma byona babi renovatinga mbona hati bitegeriza abana kubitahamu bakashoma umurimo gwabo bagukozere ugwasigara no gwanje hamwe n'abashomesa abandi mwebare munonga mwebare kusupportinga wa TV West kandi mukahangare TV West kurangu performance ayishomere rya Boma yabasa kuba neyongerayo maybe headmaster tuija okugumiza muniwe abo kuba turebere percent mpango bicweka nkaga na bushatu aharigana ahakora jo mwihanga kiresirwe omu mashomero aga government schools kuko agamba n'ibintu cyebyo kurjera aba ministry ko batwire bashobora maybe bishemeye kweyongeraho kurangu ni mu mashomero aga government support yaba mpango enrollment yayiyongera nangwana na performance yayiyongera cyumu wewe nungu mtekanza wa program neti kureba mu mashomero aga gitwa ga government cyo kubanza nyenda abazire banze bakunda amashomero ga government akuba institutions zeze za government one ustansa na neze za private nyenda mu kiga mu kire mu kikwate kandi za kukigamba ntari mu kutina ishomero ya government teru mu kuchipura kona umwe ababa institutions zeze za private nebere business yo muntu umwe nabasa kutamu ako kugira ngo business yetagwa ubundi agire ki yakora konkito government twina mu interest nsomesa umwana nko kwari max zari kwa yihireyo nezezo benu echo kutuma umwana yahika factors ni nyingi munonga kandi tukutuma umwana yagwa nazo factors ni nyingi munonga niza kukoreka kubanza kuretera nko mwana umwe ya performinga kubi aza kubazana n'ubworo ibyo factor nkuru nihanga riyo nane bakimanya ekayabe tari musente nicyo kuretera umwana yabura kusoma icyo kubanza niza kukiretera hakurya ko mwana akwa nutrition ne contributing ahangu ahabwonko bw'umwana kukoraje bene nyendo kirebe ate ko muyaba itakubasa kuyisajya abana bayo ntumanyisa ngo abana imito yabone ijya kubita kukoraje bene ejo ni factor nkuru munonga kandi cya kabiri na nabazire kusupportinga abana abazire kuhereza support mbango ukareba ngo umwana wawe no mukuratereza ishomero ryazamu no muhereza support eri kumara ibyo ari kwetenga no muhereza abona nana yitenge bitabo na yetenga school fees na yetenga uniform na yetenga buri kimwe cyona kurenga umwana ubwo yakoraje munonga so ukika ko mwana cyo kubanza nakwihumuka kandi ko kwija waka nkayishomero hati nitwe twine cyango kituru kubasa kongeraho kurango umwana ya performing aje ishomero kwandi bagiye n'abashomesa abatendekirweje nishemerwa munonga kureba ngo hati atelisto mwihanga twine namba mpango y'abashomesa bari kumara so twine government twira abashomesa hati rwe kwa soterho men ko kubona abashomesa batendekirweje wagira abana barunja baragiro mukabarije bine byo kwetengwa byona kandi borirweje barireje hatoga umwana atakabura kwe nangwa ndubaso kuba kwinganisa amagezi
icyo kintu no niza kukigerageranisa na nakamotoka zose turi kuvuga abamwenshi basa ko basesya konka bataye banje tushitama hamwe no basa kuba no vuga V8 umwenyo ni mvuga primo ondizo navuga ndizo motoka atezo motoka tisikwingana samani konka zona tukuziremesa kwika Kampala ejo motoka wajereza service ari kumara ukajereza amazda nayo Kampala negeretse nayo neshikaye twata abantu babana bitino mu mashomero 20 ngura umwana we nayo n'ubwengi wamuhereza byari kwetenga hatuga umwana nawe naza gukora maximum izarabase kumukisia ahidare rindi hatu niko government twemerera tutyo na waza ha mwana wenyini kangu bize muzaha mwana umwana nawe na contributing achanga nangwa abanyankorera bacofumu ngo umwana mukuru umusigana yihamisereza mwene umwana na wamutame center y'umuzire na nyumushomesa nkata mamani konko umwana nawe yabatatire mu mani kandi takuza kwika akwa harimo abana bo kunde mizana zano umanya go concentrating akusoma hatuwe akazumi mizano munonga so abana ni mwenye manyango shaheje muri ha TV muri no mutureba akwa umuntu ayine kika cyo kureba cyo yonki tamburo mu ihanga mwene abana ni mumuke mamani ihanga tuzirekiza ubu imyeto yituriyo ntworora abamwe bagiro mu njayi amwe bagiro mu bikorwa bitari byo abamwe batandika bakirya abana bato nangwa no mu masomero tubinema bo kuteganisa konka kabenisha bangu emzejo mugereke muzaha kushoma echo takatunzire hati nyensya noza kurya cyango ekikucira ukuwa kugira umururu rwensi hato kasiskaraha nozo no fakare konka ko kwataje amagara gawe wayerinde ndwara wayerinde mizanazano wayerinde bitokoza bonko ati ensineja kunyumera waba wasere umbere byo misho mwene kabenisha bangu twena twatanize hamwe amahegano mana tukira kugira ngo nashatu ndakuretera umwana yake umushomesa umuzire hamwe na n'umwana de naho nurubwitera muna na stakeholders abana bo mu rubazu nka government na n'ibindi bitongore konka nyonyi no kwikereza mu institutions za government zuborire kandi nza kuzikunda sabari kutureba mutwara abana mu institutions za government akwancyo yazterireho kandi tuzuru mu chipurichone teri business y'umuntu tagine mu interest mbona abaziri mutwara abana mu mashomero ga government ibi twaza inshonga washobora mpango kandi kucira munonga ha government schools nagwa wagamba inshonge mu kujoto bundi twataru business yona konka business yona no kushomesa baby tusawa kagongo ubase kuba noniwe no tuganiraho bumwe ahabiresire mwa performing aje imenga private school kandi kintu cyo mwache maintaininga nibintu ki na ebunde government shemerire ukubareberaho kurangwa amashomero bundaga UPE na go ga improving umuteka sa program ogundi murundi nabasima munonga bariya kandi nasima bagamba bari mbagamba na wadi nagambira buno najya nacererwamo ubu ntari yakutandika tanaye yanzuraje kongare kanyanzure Kagongo Parents ege Kagongo Parents ni shomero rurungi kandi rw'umuntu buntu n'abagamba nterikatandika karirwe myaka 23 nyuma yatandika umusizo bakweta mbabazi kandi rutwiroho ndikoraje munonga konka nkomushije muko yayagambire Kagongo Parents agataho na yekiza yagero setbacks cyo kureberane namba y'abana y'inagambire ya hansi katuye ntwatuye n'abana bingi konga no maye bya business uko kubambitambura ntabo hacateganza so akaba mu setbacks agataho so dan yisumira ryasana nk'ya yisika mu kakenye so cyo kureberane sahe tujyo mbahanguzo ubundi kugambira nguntu bushemerwa munonga because we are coming back twaza pire ya hati yitukozire kurigera nyonanye ukanye uko mushomesa ukunye imberebere kandi ukundi kubireba nishaye zo kubiri ni ndeba ngo government ecyo yonegeza gukora neyo negeza kureba ngo umwana ningashine nsomesa yiyo nsomesamo nende gideza kwena no kugihindura because umuntu kwe watungire chance yo kwata theory papers zitwakozire izo zona wakuzirebamo noreba ngo nzetaga mu mind impango y'umwana which means yona kigarika mwana ebyinje bibuze kuba twashomise nko musarabasi no shanga ibintu baravuruze ebyinje mbigarika aha side y'umwana na munonga waza nkumu science
science yonke ngere yibagisetingiremo nengero yubagibemba gibuzamo na nebituru kwegese norenga bayo bagezeho kubihinduramo koreka kugira ngo umwana aine kuba nuwa kuba namanya kinje munonga abwe nshonga noreba ngo ebinte bari yombashome ebitu bekwe ngo jangu no babuzo umwana byinje biri practical nchetaga umwana kuba naye kwataraho ninga shumwana umushobora kandi cyita mu babashomesa mu kitakagiremo tikijyansomesa umwe yaharubazo nicyo kimwe na social studies kijyansomesa yaharubazo yo kusomesa zakitaho mu futukatambara konka wakushoborekerwa gikurigirira abantu ko bakoze ibigezo byabo na papers kuzabeze norengu nizetaga umwana kuba ryengage n'umunonga umukinti cyo kusoma ubundi nshomesa yanyu kabashomesa yes te kugendana n'umutindo gw'inebero kwenda esa heze kigendera so umusomesa mwenu nicyo nani nyinza kugezo kwenda kushobora umusomesa saheze hati aryo nasomesa givuze mu class aine kutambura nengendero hashaheze abo kuba warebe vuze bari kuvuza na nengere bakugenda muna answering yawe mazime yo nehindukira kimwe tege yahaye nyuma yitwa nsuna ya ku Rwanda ninge yenkumibiro ko nyuma eyo nehindukira kimwe munonga abaho akedimo kabashomesa hiho kumara ubwire buringwa ubwire ubukika umukwezi ubundi tukebuza twatekateka ngo ne basa kuba eriyemo mu nshonga ezigarireho kacabeji enyuma echo nacho tubasa kuchekwasa konka reka tuze owa chairman kandi umuzire amamitri ya Chira Fred nawe abase kuba natangariza muninga shina terra mutoji performance ninga shi oku exams za PRE izukozurwe kandi nibintu ki chairman ngomuzire iwe aha side y'abazire ebimutakozere nibiye webare Elias batahi banje okubagamba wagerageranisa umwaka uguhwire na nogu norebe namba yabeji eyiyongire umwaka ugwe 2024 2025 beyongire kurugame twaro miliyoni umwaka wa wabiri ekerye mitwaro nshana mwenda kashanju benana na bana ubwe 2024 ubwo mwaka gutugiremo abayeje abashitamire buze bakaba rye mitwaro 91 kashanju 893 yes ati noreba inamba ekazira ki yongire abakweza P7 ndicimanyisa ngo okweyonje ndicimanyisa ngo nakani environment yo bwegese hino kuba improvingiremo abantu umuranga abazire n'abashomesa na government eyongere kuteka umuranga tero umuranga abantu bamanya ikigenderwa cyo kushomesa cyo kutwara abana ishomero cyorekere ngo hati abana ababire katugira abayi bacera bakuza umunjayi nubatera kapira for instance nkishomero nka mbasa kwereza icyo kurebeka boma katu inabana ababire bari nka street kids konka bine talents ubwo mushira kabakira yababuzo bingo mu shomero ariko bareta kabo kuzana umpira baragaho bakunda kushoma so icyo ngo tutireho itafarra hango ukureba ngo twatekaho buryo bwono kureba ngo mwana yakunda okuza ayishomero kandi yategeza itwe nk'abazire twine umwoga muhango kuko gutakufayo gushyikiriza umuzire niwe mushomesa wo kubanza uwo mwana ahabwo kuba umwana atakakira ishomero umuzire niwe ari kubona amakaragita z'umwana umuzire ko kwiha umwana yamuyiho mikono yamuto mu ishomero abamwe twebwa imyoga yitu connection shimikuba nimanya umwana wanje kwa kubehavinga ngite ngende manyiso mushomesa ngende konkogo mwana wanje na twaza atenati so kware nakoreki mu nkwatereho muti so tushemerire kugira relationship mpango munonga na n'abashomesa aha abana bitu abo tubakwasize abo ko tukumanye bizuye ko bakwata tumanye emice yabo kweri twastajigambira bashomesa aba abana tubararujemo twine kureba ngo
twahereza abana bukwato ebishikiri ebyetago bishikiri omuzire mugashogo muzire ushemiye kushashora school fees ushemerire kuhereza umwana ebitabo tugiziremo kuteganisa ubwo amashomero ga government iyo ikuyizire bageta bona abashomi abazire no twara umwana y'ishomero utamukomira intanda ubwo mwana takubasa kushoma ninjira ngo tugaruke nyuma abazire turanziye yuko kubiryo wawo muka takurire yes okugezaho yo ninjira ngo muzire tushimiye kugeza because koza ari umwana obani wamurebera ninchireba ekizibu tukakireberaho ngo abashomisa tubahenda munonga tubademandinge ibintu ukindura umwana emitwarize ye tugaruka bamushaba okukora byo mu class yene tutaha mushomisa tukakireberaho mu bire bwa covid ubare kuri abana bakagakoma bakagi abana bakatubera ikizibu kandi ushaka kufite connection nabo hati uye buzota yuno murekera utamuzi umushomesa ngo abe no yahanduringa arumuna agarura umwana mu mbera naye nagaruka am tuning academically so imyoga yito itakubintu kora kabazire umwana ni totantu mukwasa umushomesa abe at least nawe afine tuning nawe akora umwuga go kumushomesa na no kureba ngo tiyagaruka umubintu biri bimuzi ekindi ito kabazire twine challenge bena tushomere twine konka nibathereza bahereza abana homeworks tugaruka tuzibakora umwana kigaruka muka homework umuzire tamanchi tashomere umwana gigarayo umushomesa gerati aje absharizemu abo kuba wari benshomesero hati na neshomesa maybe yashomirwe mwabakare umwana nakuretera ikintu nchikuremo kucetegereza yes namazima nchikwemera kimwe harwe ntano so mpango munonga so ejone challenge mpango konka ninjira ngo hati program e government erimune garantindo kindoka ya curriculum yengendego yegese eje ya holistic education neza kwiyambara kimwe abana bitu okurga omuka bakuzayishomero bakumanya ebintu bikufom byanga byitu amanye ngu ente kuyaza hiziba ne batoro mwiziba ningana nibageshera no kizamizo gato mbwato oyeshera dene nyero mbwato amanye so bamanye ebintu outside classroom okubikukora so atebyo ebyo ngibikushepinga omwana okugera ki okwigura bwonko so ninjira ngo muzire tumbazire tabana staka batira ishomero ejenero nkecumu cyo kutibire kirimwe wababire ino mukozi muhereza umucyaro nawe mwana wawe akore amanye byo gukora amanye kuteka amanye kwinga amanye at least ya nashobora ive esito muntuza mutujimanye he kutenderera noja kushanga umwana wa mutwara ati atakumanya ngo nje nesafuriya n'abajozi n'abagera kintu bateka bakora bitsigino gihemboti so nije gutegana sense so niteka ngo itoka bazire omwana staka bremingere mushomesa tubanzini tuyeshijume emyoga yitu tugishikirize nabwanyuma kutora ito tushabe accountability omushomesa abo kwa tukushashurire na tuyenda results tubone kubanja accountability ko amaskwaga ndetse naninga manyonka muzire no kugira ngo twena tukaba bana bo kubanza mu class ninyenda buri muzire wena hari arere ngo omwana tubakabo kubanza konka aine talent ndijo yayine yakubasa kora iwe yota kumanya konka ejo talent kujimanya kuja identifyinga government eshemiye kuba netekaho environment nungi iyo bwegese after period kurga cyamushanju enamba itwine abakuhumura ko musiniya wanu abatakuhumuruka secondary school zasta kwasa kubabuzobinga hata abandi nibaza kuzahi abo chairman umurebi witu wa TV sto murungi tukusima ahura muno turebera hona umwami turyakira enshonge yagambaho abana abo okukira munonga nubara yibashikire konka ko baheza kuheza ekibine cyamushanjo baza kuza mu mashomero gaha bakuzayi
kandi aba bagwire bo baza kuzahi twine abakugu abashomesa abakugu bakuru b'amashomero kandi abakugu nangwa twinemo kandi ubona n'abazire ntwija kugenda ntutera toci kuturarwa mu kahumuro tureba abana abo hatabazahi aba bakugwa bono bazahi etekatekeruho neyo tukabakora ki ite tukakora kikurangu buri munyayuganda wena yatunga ubwegese mpaka aharevo yakubasa kugira ekiyihamu twakuzaho kaco mu kahumuro kuturagaruke aho nto turije kutandikira turi aha TV West program akadara utakargaho Otaferwa. Hapana. Urajiro muchaka. Hapana. Toka jagamu. Urajiro mu kanisa. Tokusoma no kusoma. Okusoma ni nsoma burusande. Rosho. Twamakashwa ngoro kasande tukarebe. Mukama weguru nensi aragaruka. Entoreze gensire zitagure. Mukama weguru nensi Wacha. Mutakunyakira nenki. Ekyo kyakabiri kyamarwa nikiha otareka marwa otareka ekiragiro kyakashatu kyaki ekyo kyakashatu kyamarwa niki otarigamba otinareka marwa kandi okaganywa mwenu guma okakamanze mbuje nekyamuheru Otaferwa muzano wa kushororu kurugomba Kigazi Universal Actors. Burka eyine bizibu kongashi wabigonjorota. Eyabana bakwananire kabandi bitu obwatuma mutabano wawe ngo ashishe fike yabangi. Biyo ko marota asisiro wanje. Iyo marota yakureshan. Sasa ninga okuna tware niyo nkona kuswara. Tokareba karatwina bakazi babiri nyuma. Nasigo munju yawe nkeji. Nentebe zirumu. Orukuri mbutebe. Abandi bina bakazi 8. Barya batebe kine nyonyine tubiri kushorya uborotere ndu. Owakuchororu nugwo muzano ogwota sheme kwa no ferwa ahabo kuba nugutwegesa binji. Nugubagwa ruhobo rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabazyo kandi gwija kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahe ikomezo mwabazyo. Ini nikakutumengo cyacora mwana. Yongeni ngo kwaje muzana bakaba kumengo mutwege. Tenkaru kahanu yantino ko mwana nika kwenyena. Sunday. Ataba bakazi bawe nano wakatano oryo muhanda. Okabarimo. Iyana. Waboti umumu yino kwa bafunze no kwa bahangwira hati utokwenda omuntu abine omunda nkahenya bumba utokwenda nyabumba shinifa cyanayo so mukazi abo wagira amabondo kandi utarukuruza kushora tarushora no mukazi muhango wowe ne sente zawe shora mukazi muki umugomore mungu wamwe kumora Mazuma.
eyakadara kandi turi aha The Villas and Hotel aho mu Rurembo and Arena Hotel aho mu Rurembo rwambara. Program yite yakadara noho twajikora eyizoberi turumuntu tera tocho mpango munonga umubuzo ebye cyamushanju ninga PLE ebihereze okushobozubwa kandi twabasa kuba tu bishujuma tureba performance ningashi okwabana baze kubana bakora okwetorori hanga ryona ebicweka betari bimwe na bimwe kandi turebana na ecyakubasa korwa twina bana abari abatakumara cyamushanju omwaba kwa behandikise bakuru b'amashomero mbija kongera nabo okutangariza abana abo bahendera bazankahi akandi twina abana abari kutwara ubwira mu kushoma abo kuba kuheza nabo bakabakora ki abo kuba wareba enamba mpango abana bakwika omitwaro mushanju ebintu abayibatine grade abo batwira ubwire bwinjo mu kushoma nabo ntuza kureba cyakubasa kubana cikorwa kandi enshonge zakubasa kuba ziresire performance yabambi abo kuba turebire a minister webyo bwegese nangwana no muhandiki mukuru bakwecuminteriza ahanshonga ayazimwe aha exams nanagambire exam ya social studies ubundi bakugira ngo abana tubarashoborokirwe cyo cyenyine hati ntwebuzo ubundi abashomesa ubu batashoborokerwe cyo bashemeye kwegesa abana kuzakora taho niciha ninga arumuna hazaho measures ziha tujengu industrial action yabireho akwekarakasa kw'abashomesa abo kuba ernisho mu rya arts kandi erituteka ngo maybe tujengu nico cyabaze kuba anishiteganisa performance ya ishomeryo ninga ebyo turumuntu gendante bitato chikonka amashoma gando nkorujungu babaze kuba nubarukora kurunje munonga ishomeryo kubara performance ya ryebire ryahigura munonga actually sciences nka government okuyatire mamani zibaze kuba nagamo mashomo agabaze kuba nige yongerwaho omukoraje wa comparinga na nemyaka eyenyuma konkana n'inamba eyabana abashikire nayebire mpango konko mbare ogwabana babojo bakozire grade zinunji konka abishiki babire binji munonga bashikire wagerageranisa omubaze kuba nibishohora omubirigire omubuzo ebya PLE nkoko nanakwanjurire nyine abajenyi akanda bakugwa abazire amwe nanabashomesa twine omwami Hannibal atugume kurga harka gogo parents omuri banda twine omwami kumureba Steven oguni headmaster wa Boma Primary School muri Mbara akandi twine tumuhirwe Frederick oguni headmaster wa Uganda Matters Primary School na yedyo muri Mbara hamwe na n'umwami Fred turyakira kabango n'umuzire n'umunyamakuru akandi ni chairman wa Boma Seru nayo eryo mu Rurembo urwambara tukuzo break twatwagambire ahanshonga nyinji akande zinabasa kuba ningarukamu maybe ntujagaruka tutandike niwe omwami Frederick headmaster wa Uganda Matters tugambire ahanshongezo ezikuretera ubundi abana bacererwa kushoma bacererwa omukushoma ninshonga tujengu industrial action imuhino kuyaba affecting. Yes, webare umwanzuzo wa programu n'abarakutureba mbwenu ibyo ne bituriyo ntugamba focus yitu yona n'umwana kandi nani nyenda kushaba abana abarakutureba umugezi yo kurra ebigambo bitu ebimuncha kare no ijya kuyamucyo rukombeka ikindi nkabeje ni n'ikintu kimukindi kwenda kubamanyisa ubu muzira ryo nakufaho ubu mushomesa ryo nakufaho kunka future yona ne yawe kandi irabasa kugasira nko muntu umushomesa wakufireho utamwine nangwana n'umuziri wakufireho umwatakiroho ningana wari umuvye so njanje manyisa ngo mweji nitwe ushimye kubano yefaho munonga umuntu yagira wakusindikaho rero niwo kareba amana guwatamu arho twaheza o level
nshira kureba abana nshira kutunga za surprise abana bamwe batarire yo first grade arurengo rwa primary ushanga o level yihawo yihe first grade eki kintu nanyenzere tubanze tukimanye kandi mu abana abariyomba tureba mu cyetegereza umwe nangwa ushanga umwana umwe ayire yo grade 1 nungi achika senior ya kana ushanga tahikaje na grade yo kubanza ya murimo hazana nyenda tucyetegereze aha wenje n'abazire mu kirebe mwabana mumanyaho kutabana banyu bakuza kushoma concentration ningashi okumanya ecyo mwana urukwenda ukachamiraho ukamanya ngo utari ubwire bwo kushisha ukaza aha kintu cyo kushoma ukahurikiriza cyo mushomesa yakwegesa na neki yakugambira ngo kuratere abana bamwe aha level ya primary no baba batakachifireho mbaba kiyombintu byo kuzana nabamwe ibirebe nwashoma barabato ushanga bizebe na yine myaka 10 na gumu 12 mwe ko kuba no mugambira kuba doctor nabiha ore ukwetakarebireyo hato shanga bo bana bamwe aba performinga kubi nango mwe na no muzire utekateka ngutubine mugasho arona government umwe ekataho engenderwaho yo kugira ngo abana aba abatakoraje amuheru abatiye grade ngo batazo musiniya ushanga amashome universal secondary education itako accommodatinga abana abo konka nebasa kuba surprise nanisha government etweze accommodation ejo ninyenda kugambira ngo mwana ogu nabatakemanyire atakekingire atakafire yo umbintu byo kushoma konka yatera step yazo musiniya ninyenda kugambira ngo mwana ogu nabasa kumanye cyaro kwenda yaza kwika asiniya yakana akusurprising ahe first grade ninga grade nungi ya kabiri kandi ushange cyamuyamba nyencha kare yarga mu muntu wo mugasho ekitwa batakushobera we bare mnongo mwami Frederick kandi habwensho points zawezo twine turumuntu zakuzaho kachombure konka tucineho ubyomayineho obudakika nkanka bushatu tuze wawe omwami kumureba Steven ni wobundo tushobore hakakorwa ki abana abo imwe hino kumukuba kuratiriza ubundo mwana uri kuba nacejerwa okushoma mu class hino ko kurata ukagarika inyuma ukamanya bwinji ukareba family yo kwimerira ubundi ntahari inshonge zinde zikutugarira inyuma konka ubundi zitakwetegeza bo kuba naza kureba aha noboreka ngo abishiki abarukora ubucweka ikuma harigana bizire batine grade bacerirwa mu kushoma kandi abojo nabo nabakora ubucweka 8 aboje mutware 3.85 bakuzaye numubakoratiriza mu barebe nyuma ninga abo bari mnongo mutebekanza program n'abari yuno batureba abo TV West kibuzo cyo wabuza ne kibuzo cy'ukuru mnonga akwa buri umuntu wena ashime kuba yimiro mu gasho ihanga kandi cyo kugira ngo harimo abana bo gukora kubi nyende cyo tubanze tukiho mind zit nyara abana binashomere nabo abaremye rwa P7 nangwa n'abatarakira P7 konka bari successful abar kunjize sente nani nyende sente niza yo abantu we yampore sente abantu baro kwani zuko arho bayo babuza arho baburuze ngoka koko nikikiza nkai twaturiyo P3 P2 bambuza ngoka koko kikiza nkai bakano bambuza strakozi yajya techo nacyo nekibuzo akita kwikiza kuri umwina ikakuba kari so umujogwe taragumize mukushoma kunka wamanye sente zaine ubwo hata nayovuga to tunagenda kuworeka ukubaho umunsi na no kushoma uko kwitoko bitawo ebyo bintu 2005 yono basokora genius ori gukora byo mu class unka kumaraze umumaga mu life mwako umunsi mwatunga exposure kandi uri waga noreba ngo mutene bwenge kandi ushange yakusiga yazahari bembize by the way so nicho wano buza babana baza kuzakahi
nyo ekindi yo nimpiga na munonga abashomesa binyina wakagongo hamwe no wa matasi hati hariho ekintu kiba kweto kutoya na no kukopa umashomera gakutira umutayo no muri mbara cyo kureba ko muri mbara municipal headmaster tumwina kungabi ne program ya skilling Uganda ubwa hati harboma primary school nahereze kutandikaho program yo kutandika yo kwegesa abana ukora liquid soap na no gukora shampoo hati sabune turukora so mwishomero iriyo ne korwa mwishomero bene tutandikeho emyuga nkejo habwa abana kugira ngo kwatagumize mu kushomo atecho abase kugumizamo na necho arakantu kwa wagambo nyina nkagambeho ubundi sana mbe ko nahendera nako ako kugira ngo umwe performance ya SST ngwe karetwa mu teachers strike nani nyenda kugambira ngo umushomesa atagira cyane umushomesa ni nko mukazi bakamara umukobwire buri bakumbire akare uri umusitade tamu yona tabarashoni nani nyenda ntangazi hangari yona ngo umushomesa kinige cyo takijya kikubasa kunyiziro ko kandi nkapanishinga umwana umushomesa atagira cyane bwana basagenda tugende mpora abwo kuba tukareba abashomesa bakwase kwata hansi bazo makagabo konka ebijuma hate bishohwire brebe kiri gamwe mashomago nubwo abana bakozere mukubi hata sinagira ngo uko tubanze turjeyo twargaye urunogera ngo okubara n'uruzungu na social studies na science none abakozere kubi tukagire ngo market mu kabashomesa ko karesere performance byo naguya ngo umushomesa atagira kinega we kwa ku zo mu biye byaheza kwa agarika tebekana kandi ngo ntugu yabashemeye kavari ngo mutamu nagarika gukora gona ari ngo mwana yamuhamiki yashimye kumwihama tunakoreka cyo kureba cyo umukazi yadiretse ngama nyata kushwero umukazi nakunyizya no munyizya nango mutera no kumutera kuko wayezo umutuma mizi goko nawe gakutera umusenabiro akutetera byo kuyuga ariko birya hatogwe no musomesa cyo no twakurwana n'ibya government kunka kutwiko mu class umwana ni mureba nko mwana kandi muhereze cyashimye kuba natunga muhereza full dose we teacher Hannibal tugume kandi ogunarga harikagongo parents primary school abana abo hariho ebimukuraterize nyuma imukira munonga nkamashomero ga private abo kuba mu bamuye aha bakugenda cyumwa hamuzire mukiha y'umwana konkoro kuba nacererwa mu kushoma mu class hino kumugaruka nyuma mukagamba no muzire ninga ko no kujanta ukware yabundi yakora kubi abinje bakabacira kujangwa ngo abo kuba bakoze ku bino banga ngo bataka registeringira mu mashomero gabo abo kandi business ni benda bread nungi ambuza ninza kuchishobora honde ninza kurebera nka campus y'inkubera ho henye na y'inkubera itwa abana bona yishomero kwituntu batwara nk'abana bona akabuye umwe nariyo mweji kandi nabayizire kugira iki yafana ninzira kubuza abana b'inkuba ninyegesanyo we mbabuza ekikureta hishomero niki omugaso gukureta hishomero nenki buriyo magamba ansiyeye konka mbagera ntunobo izira hakwega kandi okwega tikitabo cyonka ni byinje byo kubasa kwegera hishomero byinje munonga no basa kubyegera mugenzi wawe no basa kubyegera ahamusomesa no basa kubyegera umuntu we nari mu compound yishomero so aba bana bo kugira ngo bacererwa mu kwata n'ingashimba shoma kubi nabo mbabine enshong nangamba babine area zao ezo bakwasa kuza muje munonga nindeba keberebi aha yinkushomesa tino secondary na ino kagongo parents secondary nanka parents secondary omwishomereryo ito ni witu tukachitireyo konkani ndeba mu projects nyingi munonga ninda mabana batera matafari ninda mabana bariyo mbahinga bari abana bukora amandazi abo gukora cakes eco kumanyisa kugira ngo omwana ahora kubasa kucerererwa kugira ngo mu kitabo cyo basa kumucerereza mu bundi habure kubijuwaje ngo musizo kuyagamba ngo hino baburiza akahanse tariyo kunga kandi atari successful ubundi akarabiro muri nejo akora ki afuna ayarabira ekindi amwamirias ngira kubagambira namwe abasomesa b'ingambira y'ishomero mbajyanti omwana okwika ejo no korete yo mushomesa nyo ko kutwara korete yo mushomesa
uwayemerezo misho gumwana ari kuza kumusomesa iyo neyingana kiningana eshake kanshi kortejo motivated kurungi kurengo ine kore cyesime kwane kora ejo nikizaga kandi nikisindika munti niza strike y'abasomesa ba government yibakoze nyewa bwanje ngiyo mu private sector kuonga tukugira ngo omisho ga TV nikigamba n'amazuma it was right abasiza n'abakazi bakaba bashikire because they are not well motivated and they want to deliver kandi bine ekibine gukora kingi munonga mwana so nito twenka ko private sectors nabagenzi banje abukora mu private section ntuba umusomesa woyo no jangu no jama ngo mwana hike we nukore teki kandi ari motivated data so twine kuba nabibyo nkecyo ntubanze tumanya ekindi ekikubasa kugira ngo kibasa ko retoro mwana yakoraje neberi school environment era ncho kurebera ati nkito witu nizagumanya ingambo munonga hingubera akatinka gamba amashomera gande akwetu norengo no waza watambara omwame director kageza hayishumira gitu kutobekere bizimbe birunzi munonga kandi yakora compound nungi kugira ngo omwana yabarumu afiringa at home ahurembera zo kusoma zirije obwongo bwo na burije kare mbwene yaza no mukarasi ashanga ikarasi rije kandi ushanga kugira ngo umwana nawe arede kwakira ecyo musomese cyane mugambira yo program yakadara kandi omushuganisa ndi Elias Ritugusa turi aharide Arena Villas and Hotel aho mu Rembo urwambara kandi program yakadara rizoba noho twabasa kandi tugikora turi ahakutera touch mpango munonga omudubuzo ebya PRE evaze kuba nebishohozwa kandi twakora analysis twareba performance kandi rkoreka ngo aha mwaka ogu ogw'2025 evuze bishohwire abeji bakozireje munonga wagerageranisa na n'umwaka ogw'2024 kandi na enamba yabeji naye baze kuba neyongera ukikumanyisa ngo abazire banjireho umwuga mahango omu byobwegese konka ntuza kuzaho omukahumuro kuturarwo mukahumuro ntuje okutera nabwitoki turebe minister agambere aha kushomera busha omashomero gona ga government ekintu kibasika konka hariho abakugwaba babagambere aha ebyo kurisa abantu mu mashomero kugira ngo ubundi umuzire nasinduka umwana yishomera ati ne cyo kurya tujengu nacyo nicumwe ombikongera umutindo ubundi mbe bituma umwana yacererwa mu kushoma akakorwa ki government ntekatekejo ekagitandika yo kurangwa abana batunga cyamushana mu mashomero ebyo nantuza kubikwataho akandi turebe ecyakubasa kukorwa nangwana n'abana abo abatagumiza mu bakushoma bakabasa kuba nabakora kikatuhumureho tugaruka. We're kicking your year off in all her glory with more because we got you. You get it? You know that we got kicks, we got scores, we got action, we got roars. It's my specialty. We got drama, we got fun. We got more for everyone with an upgrade on us just for you. More channels, more shows, more reasons to stay. We got you. DSTV, we got you all the way. Manyiso mwana ngwebe mukwasireho nk'amazina gegona ishomero aho ari ne namba yesimu ko bitashemere kutebwa mikuto ebintu byakubasa kuba bibi ahariwe nibibasa kutandika ababisha bahise kumenya bikwasireho gambira abana okwejo nisamazina gatari gabo gonyine kandi hona bajiro mukuru babuza baba batetegerize.
Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Ebicident na Fresh Up gubire no gutereza kurunji munonga kubasa kurinda mino no kwetantara okunuka kanu na hati gumano kozesa Ebicident na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona. Ebicident na Fresh Up nibikuhereza kawo karunji munonga yejumbiro mbazi ogwa Ebicident na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihanga ryona. Ebicident na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. New Vision aha myaka 80 bakuretera makoma butunu live on concert bwanyuma y'emyaka 25 bakaririrwe aba makoma bagaruka kutekiro cy'amani eco kweshongora no kwisa urwa katanu ebiro mukaga byo kwa kashatu omwakogu aha Rukororo Independence Grounds Tera Star 25 okugura tickets ziyahashinje mitware 5 aha bwabona 15 aha bwa VIP 25 ahabwa VVIP wayende meza tera not mushanju 58 chenda na mkaga 11 mkaga na mkaga taro kuguruza ticket aha miryango otakaburaho makoma live on concert Bishaji Chire Pacific Events Lion Records. Otaferwa hapana uragiro muchaka hapana tukajagamu uragiro mu kanisa tokusoma no kusoma okusoma ni nzombo rusande rosho twamakashwa ngoro kasande tukarebe mukama weguru nensi yaragaruka entoreze gensire zitagure mukama weguru nensi waje mutakunyakira nenki Echo chakabire chamarwa ni chiha otareka marwa otareka echirajo chakashatu chash echo chakashatu chamarwa ni chiha otargamba otanareka marwa kanu kaganywa mwenu guma ukakamanze mbuje aba lecha muheru. Kadara kando mtebe kanisa ndi Elias Ritugusa turi ahari The Arena Villas and Hotel aho mu Rembo urwambara program ayite ya Kadara niho twajikora izoberi kandi turi munsi tera tocho mpango mnonga omubuzo ebya PLE eberze kushohozubwa antureba performance yabeji akandi ubundi na nababeji abari kucererwa mu kushoma ntuyibuza bo baza kuzankahi akandi ningashi na hakika habahuci kuba kuheza kushoma nangwana naba bahereze cyamushanja bamwe noza kureba inamba mpango aha senior yakana abana bacendera bonto ebuzano baheza baburankahi konka ekirungi twina bakugu omu studios kandi abashomesa abungu teka ngo mushomesa nabayine kukura terizo mweji obana aho muherwe myaka engayi naguma najata nanka kari mweji wanje nanka mwe nana manya inaka kwateka hango aha mweji na namuzire kongana bwe still nabo nabazire twija kugenda ntureba turebere minister arukugamba akushomera busho mu mashomero gona ga government tuturukuma yanchija kubasika ninga kasente kachakwa kabazire barukutekamo ni kino mugashoma hango nabwo mu kubustinga omutindo gwabeje kongera kuhika kandi nabwe twija garaka turebe aha beji kuba kuheza kuba ababa kucererwa kushoma kuba kuheza bazankai
omu studios nk'uko nabagambire twinemu abakugu abashomesa kandi abazire konka naza kwakira omwami Frederick atumuhirwa ogu ni headmaster wa Uganda Matters kandi abase kuba nabo natushoboreraho kake nk'uko nagamba turebe ahanjendererwaho ensya eje ministry ya education erumuneleta nojangu neza kuyamba kihango abana konjera okushikira higuru ninga nabwe hine tayipendije y'abana erikuja kujanta ebye ubunda kuzama ebye mukono ubunda kuzama biha ubundi bakategana sajangu kija kugira umugasho muhango umukwendo omutindo gw'ibyo bwegeze bebare mwanzo wa programu nabinyi no mu studio hano ya curriculum ensya eitwe aba primary tukagitandikire konka kiriyo nkitebekanisibwa intekateka ngo mbwire butaro bwa hare nitwe twaza kutandika kuza hands on ninga shikukora practicals ezitwiro mashomero mingi ziri kuburabura so practicals njimanyisa ngo mwana naija kugira ubwire bwo kuza kugira skills ezi yakora omukuhinga omukutera amatafari mwenu skills zeminingo mingi omukore sabuni omukukora za jiki abantu bingi benyigire omubintu ebyo ezo ntuzeta hands on kana umwana nuwe arikutekwa kuba ayine upper hand yokureba ngo yakigira interest kandi yakikorage ekimfutekateka ngo nikija kuba ikintu kirungi abukwa noreba amuherwa go mwaka twentegereza primary yono gisrona nasare amuherwa imyaka 10 babantu babuza ekizamwe cye cya PRE konkati buri level hine ka contribution ninga shine maxes barabe mbashaba umwana eki yabasa mpora hato shange amuheru PRE ushange ni itaga ku nkebiceka nkatugeze nka 50 kibanye maze ngo biceka 50 umwana naba yabihereze omu class zindi kandi kirukurigera ebyaro gukora mpora ubundi aje byagakora ababana bakufeza P7 abo kuba inamba ni mpango emitwaro cyana nagumwe men twaza kwikare veas ni afuna handi no shange nambeje cendera abana abo mbaza ino kumukuba kuratiza mukamanya eba kuzamukora abana abo twine bintu bingi nanakishoborireho okugumiza mu kushoma tikomeza senior yonka okugumiza mu kushoma kirumwe bintu bingi nanahire cyo kureberaho cyaza technical schools ezo abana abahereze P7 so njibanje manyisa ngo kwe tukuzayo kureba abana abo ngo bazayo kungana nyenda kuhamiza ngo hina abana abarakuzayo kushomerayo ikindi tuyine ebindi by'abantu nyabuntu kushanga umuntu ayine nga garage ukwenayo hine abana biri kutwaraho ushanga ndijo ayine welding ebyo kose byoma ushanga guhina byatwaraho tuyina be biharani usanga hina abatwaraho so ushanga eje namba yona yitwa abatwine hine ayaba absorbed kandi abaziri nicyo kintu cyenani nyenda turebe ngo twatamani umwana wawe amuhera gukweza P7 ragaruza risezi hayo urebe ngo hine step ndijo eyatera utakamara masiko kandi utakagira okuwamuteganisa we bare munonda shongeje nangwa wakwata muzire umwanika bangu amani mugaza gateka nkayininga shi umuzira shemereye kuteka nkahi esera mpango okorangu kandi umwana we yagumiza muti yagarakanye we bari munonga Elias uko muzire wena takabiri ntakwenda omwana we kuguma atine cyari akoba ebigendero byo muzire kuto mwana umwishomero no kureba nkunyensya nawe yecwera kanyansi agire level yako nawe yiyombeke icyo twagamba twatashoborireho omwana wawe kwara level imwe kwaraje kore kubi uteho amasuku ne sente bworota zini utaza kuhahana n'undijo ya identifyinga ishomero eryesentenche konko mwana arebuke ngo yaza kahi omwishomero utakaza kugira uti nuho yihayina natekwa kuzantare
kandi akikaho karemererwa mu mahanda. So twine chance government in programs z'amashomero agabona abashomeri na secondary level. So abana abo nibatekwa kushoma twaba tufireyo ukabazire. Government ntujiga kugira ngo mu mashomero gona nk'icyo municipal munekora kugira ngo in skilling center abana bakora ebuzo ya industrial babachebera babahera certificates tumaisa munana manyoko bazira naona manyoko jiraki mbwenu baba takabasa bataka jere mu mashomero twine etawuni kezi z'abantu bingi abo twine nangwa n'abatashomere abataragire mu ishomero konka nitubenda ngo tubiheyo nabo batunga ifumu education bamanye icyo gukora icyo kubasa kubaho rero misho bamwe ko barazo business cyo kubaragana. So nutiga government inkito abazire ngo rebeke ngo yatiteramu industrial skilling parks mu byanga byitu kwe kutiteraho amatendekero by'emikono umuntu owarga primary ninga tabasa kweyongerayo ukayine talent yo kubazira ayine talent yo kuhesha ayine talent yo kusika amandazi ayine so yo kukore ubutimba bw'abagore emyana nitureberaho ubwiro umwaka ugwire President Yoweri Museveni akatandikaho skilling hub ahari Rushozi ahabana bakuminyeto erukuzaye ekashome bya saruni ekashome gukora butimba ekashome kutera amatafari no kombeka haza bakugendera busha na government ko bakwata kandi garakabahereza startup kits batibana bashora so ntimanisa ngo abana government yayongera amani mu bintu ebinyonko muzire ngendo kushaba kikumanisa ngo buri wo munaza kuzo mu secondary because kunogira ngo buri wo munaza mu secondary eze motoka zitukuvuga twakabwina abakoze kana umwana ukana kimo kushoma engineering makerere n'imyaka yene mweshe myaka n'uje kubone bamakana kabanga konka aba bantu abakutandika hand zone ebye mukono icyo kwerebera nibatwera munonga. So government ninshaba nayo ETSLR hango akorera ngo twagira skilling hubs umutawuni zitwezi za accommodating ababana abakugira ngo abaziri babatubaye basa kweyongerayo konka aharmwezo nitureba kangu nabo twabateraho umuhando gundi ubwo byo bwegese ugura abahwere mu biro byo mwisho no kwebisa kumureba uryo mumbare mu mashomero ga government konkande bire minister rukujanda hati amashomero ganyu ngateye kwa kureka ngo gashomeseza bushaka taru kwiyahoroshina n'urwiga n'abana no jangwe ci nikija kwa applying abo kwa turebera amashomero ginje no bugari ga government konkaga gakwiyaho akasente kace ako kumotivatinga abashomesa nko kuticha hana boya yagambire no go performance rya higuru obari munonga yoganza wa program eji amaze magara ngo kusomesa kwentu somesa zawusha yes abo kuwareba ishomero kuri kubariri umwe na ne sente zi government ero kuteko mu ishomereryo sente zonzo bazirinke munonga bashanga ngo umwana itamu bari no bamuhereza umutwaro gumwe ngugumu marabyo mutamu yona ngo ahari yezo sente domuro rugureho cyoka umwana zo mizano azo mukwesongora azo mupira tukureba ngatamu ya kabiri nebera mu music dance and drama kandi mu games and sports then ngo hamutwara ngo gukwereza umwana gukora ibyo byone dore bangu akasente nikache munonga then necho wagamba on top of that nyoni nyina masukwecho na government netichiriza nechimanya ngo ari government etari kubasa gukora to kumukusitama nkabazire bishomero numuyikirizana mugira ngo mwishomero ryitu kiro ntwenda gukora iki neji kiro ntwenda kombeka latrine kiro ntwenda kongera classrooms kiro ntwenda ngo abana barira ishomero ate sente zo mwaba mwine minute government te kubataha ekizubuni kizakiba iwe wakwataha mwana ize sente ngo muzire kware no yaziyunguza kandi akazeyikereza bwene de master wano soroza sente zo diringa no muzire umwana wumureka mu class ate cyo nicyo kikuru konke sente zo tuzikabura mu mwishomero
akwa twenda abana barira ishomero ne government eri kuba etatire mu ishomero kandi buri kwetengwa hate ibyo bitekwa kuzamo so nyina masiko ngo government haba hinkwatanisa nungi nabo bakashitse mu ha ground baketegereza imbere ziriste ha ground nabaza kukoma headmaster bakabaza bakamanya ha bwenki ije nshonga yabanera gankai nyina masiko takubaho umuhondano gona government katire mesente zero kutamu na numuzire kunena ikunda nkata mwe sente harmonizinga ishomero turusindi karigendo myinshi government ryo mu traininga abashomesa ukugira ngo etame ningashi imyaka yasigara ibyo bwegesi na numuro wa primary schools babase ku bana batandika ekiturkweta engenderwa hensya kandi itwarebere yakoze mu mashomera ga secondary schools imwe nkaba private hinaba amwasindikire yo kuba traininga numutekateka ngo cinte cincija kuba favoringa we bari mu ngo mutereka so program ekibuze kiwambuza government namazuma yene leta program ya cultural mensia kandi ibabagambe kugira ngo hand zone bayo mbagezo ku training abasomesa ituka ngo twakikozere buzima ayiba kweta tuteka kurenga twagira umuntu twasindikaye ahabwo kuba twena ntitwata cya kugira ngo ne cy'amasomero ga government kureka ne cy'amasomero go naho kuba mwana n'umwana wihanga ryone so tukabara kuzayo kandi tukabara kuchikora ahabo kwa nito abana bo mu government sukura kuba mbashomera yo nito nibo kuba mbashomero witu timba hataro ntanso mpango haka nito ntwatwine yabana bo kubundi bakushoma mpora tukugira ngo private school hatahayo kusinga abakusinga abakugira mbakora Japan ntwatwine abana bo kusoma mpora kugira mpora which means nabo mbabine kurengo barabe muri inejo bakagira icyo bafana so government yanirete ntekatekejo no kushigana abana ba private schools kugira ngo nabe bagenyigiremo batakakire kashikabe cya government schools hapana hakanza kubatwita abana butwino mu mashomero ga government bamega private tibine ntano so nabana bari mu mashomero ga government so private schools baguma bayetankere nanka training zinkezo nimo musindike abantu abasomesa abana nabe bazeyo babe trained barengo bafana ekibaseme kwamba then na ndio niza gamba kukache aha cyabazire kushomesa nyoni ndeba Uganda yiturumesha heze okay abas ndio ndeba obwiro buturumu hato obwiro bu Uganda yiturumu na no bwiro bunatandikire mu kushomesa ndio myaka 15 plus n'ukusomesa konka baziro ubwo bwiro bakabaringa batakumu kushomesa kimanyisa ki ningashoba kabatakunda kushomesa konka hati Uganda yiturumu okushomesa na kukaba nga competition kazomaka competitions omwana wananka yegire na no wanye nateko kwega so kikiyambireho cyayamba okurengo omuzire takureka mwana wumuka sano yireho hina abana nabyo ngaiza kukigambira hina abana bo kushanga mbatera bazire babahanze omuzire ndakukorekera ngo rabira kunko umwana nagangara anyenya ndakurabira omuhino mfizo moya yakigambira yagira ngo abazire muteka abana omumashomero agumuru kubasa ningasi omumyanya yuko rero basakusomesa umwana wawe aheze kunko nushanga hina abana bakugangara ugira ngo nanyenda kuteka umwana gangara tipana nyenda kuza ubujuke omuzire wona nabari kintu cye namanya ati nawe kuteka hasinte zinkubasa kwa nisa sura yo nizibasa kubanza impyamwero mbenu abana ni mumorobe kwembi yabo kwegesibwa mukime mu mikona y'abazire banyu abazire aba driving kurenga kushoma kwabo nizagamba abana ebigezo bishohwire abana P7 ebigezo bishohwire I want you not to be more excited aho kati mu bukubanza kitinda buri kutubagambira abantu bahereze P7 so mutaka be excited kikarenga umuka shanga kugira ngo na decisions zawe zobiro yine zakuretera ubundi wahindura decisions aho kuba itaturi kushoma tubwe mu primary zikureza hanze natiya no sabikiri akesongora ko kacubaye bakababuza orakora kiwe korehezo kusoma timani yuko wakisongwiro orakora kiwe korehezo kusoma hazo uko hindayo utacenye no kushicenga iyo gambo cyo kwenda mind ya umukitarumu njya kutigaba abana bikwegesa kitarumu oreba n'umwana w'umusalamu yahinda yatinyenda kuba umusista atinyenda kuba umusista kandi ubwo n'umwana w'umusalamu so ekintu cyo kibuye kurire mu kumanya ngo nonda kwiza kubeki kandi cyo yorekeye kushoma utakaye aggregate zakure apane zaba nyingi uti kandi indere zo kusomeka nkiza kutera hanze nkiza kurema
Kobo ndakuba omushaho gumiza musho mu bushaho gumiza mube utakabe excited then aba bandi abagize ngo bundi tubyaje yes aba bana batagizire ngo byarega muje mutaka aba demotivated emyanya yo kushomera meruho nyingi munonga wawaga kiganira abana mbazaye mazuma abantu mbashoma garagizi gwire workshop za kiza welding zigwire umwata kwasa kujya okushoma kora tukuza musemiya so na muzire yakujya bera kugira ngo ibintu bikwizirege bantu warabo ibintu watora gune headmaster wa Kagongo Parents Primary School eri omuribanda omwami kumureba Steven akagambo kawe kamuhera abo kuva obwire bwo kwenda program burumumbika munonga nkamutayi wanje okuyagamba okushoma kuonire kandi okusoma nukurungi so buri muntu kachakara ashomeho arebeke mukamugirira omugasho bwenu kuko wampeda chikemwe niza kwendera rukusima mukama bakama banje nsime kananura Martin ubwo chairman wanje wa management kana kwasize munonga habwishemereri nyine timbieta ho Dennis ubwo chairman wanje wa PTA nawe turuntu koruma rumo murungi then twine oba kweta Dr. Roro Joseph ubwo nwe chairperson wa foundation body ya Boma Primary School Nimbara Sports Club haza twine collaboration mpango etyo tugeze kuranga ishomereri rya gendo misho then dukwendera still bwena bari yaho bentume kabangogo urebeke ngwe chimpyechi wancintwa rom council unsimire town clerk na timu yeyona abo kombe ka Boma Primary School bakajiboneza osubwa hatutegereza abana bwenu abazire mutwereza abana tureba ali live TV West no momo natunga ko a message zabo ari kutukuratiriza chairman ni wete yakagambo ka muheru tubase kwenda program ko muzire ko mwebembezi nitsima umwoga gumhango ogwabashomesa ogumu gukora ukurengwa abana bitu abana bihanga mwabahindura icyo barabombero byo misho nimpiga abazire batahi banje ngo omwana wawe yaheza okushomera izo yaheza P7 nangwaro n'abana bakutandaka creating relationship nungi n'abashomesa aba n'abakuru b'amashomero waba utakubasa utabwine school fees yaho naho atishomero ryo mekwereza roni yo kwezi itari mu magoba please nani mbeshengereza mutareka abana emuka kicero mukuru w'ishomero headmaster umugambiro tukunko mwana wanje njina ku akanteganise mukaba abe nashoma mpo kwezi kumwe ninge sandemo amukwereze abashome ako ni manya ngo ikintu cyo bakora konka abazire abwo butagira relationship mungi na amakuru b'amashomero ebintu bitumire byaremesa abana kushoma azushanga bacamira ubwonko bayenze kuzumbira we bari munonga ke edachika yawe mwe yawayo reka umwami tumihirwe Frederick ni we nedachika emwe akagambo kawe kamahera bari munonga mazo program ibintu yabiri bingi konko bwiro bwatwata tekwa kwendera arakanze kamwe kana nagambireho akakwatirina n'abana ubundi ab'imyaka ubutaconcentratinga haza tugize mu kizibu cyo kushanga omashomero gamwe bakore search boko munonga ushanga nibenda baje mu mwana akore kintu ninga ageze ashome nyenda kabagambira ikintu cyo kiri dangerous nicyo kushangira umwana nahe aggregate ina ninga mukaga ninga nungi akizo musiniya akatanda kakakora kubihe Joanje mayisa ngo mwana ogu emyaka ye yaroho ukamugema ikintu ecyo mutuma gugwabiri gutarukwenda nane nyena nkabashomesa tugezeho kukundisa abana ibintu tubakundise futaruko bibajema ikigambo kujema cyo negative so umuntu waje mu mwana ngo akora ikintu nanka nchakare naza koreka ngo takukikora abo kwakira umuki nakireba nk'ekifubiro tubonire nyabani nangu nsime abazire nabeje kutwara hamwe abo kushanga ngo
ubwiro bwona tutwire ntwetebekaniza ruzarisezi kandi ubutuzetebekaniza zirejuruzisha nyina kwakongora churetinga munonga na munonga banje bayigana matazi staff abazire na nabeji kandi abukora ico tubasize kora kureba ngo kandi turiyo twongera ngo tukore ibyamani ibyo mutindo nani nyenda ngo mpendere n'ikigambo cya discipline twekayigana matazi nicyo kigambo kitweremebuza munonga umwana utine mice takabasa kurugamu ikintu cyo mugashombwera wo misho abana baturiyo tubasende ngo mu communities ncakarani bijaka babino ujunana zubanko butwine konko muntu yabatine mice mazima tarukwija kurugamu umuntu wo mugasho umbwero wo misho nani nyena shabe ubundi abazire na nabeje barakutureba discipline kibikintu cyangwa munonga ikiratwebe imbere kureba ayituriyo nzuza umurevizindi webare munonga umwami tumuhirwe Frederick kandi numwe aha bari abagenyi bitu ni headmaster wa Uganda Matters Primary School akonka twatwine na umwami Stephen Kumreba uguni headmaster wa Boma Primary School hamwe na umwami Hani Botugume kandi headmaster wa Kagongo Parents Primary School umuri Ibanda hamwe na Fred Turyachira Kabango n'umunyamakuru kandi n'umuzire kandi nabwe ni chairman wa Boma Primary School Boma Sel byamashemero byanzo umutono wa Boma Sel aho mu Rembo urwambara ntubasima abo kutendekera kandi twatwiziregaga kubeta umurundo gundi nabwe mwongere kutendekera mbase kuba numwija tukora program yakadara erizo batwajukora ahari the Arena Villas and Hotel opposite aningashi hihi na Shell Makenke aho mu Rembo urwambara hoteli ji eyine ebintu byinji kandi ebyomurembe eyine oburaro burungi eyine single rooms eyine twin rooms eyine family suite kandi nobasa nabwe okwija obashire bine ebyo kurya birungi bine byo kunywa bya buri muringo gona kandi n'umwanya ubwo kuzaho no gwihorere okashitama okabukara program yakadara abantu bazwagendera kandi wabanajukusiyaho omushuganisa wawe nde Elias Tugusa nana abunakora nabo twendeza weekend nungi utakarga TV West Tabajuka mbere tabajuka utaferwa tabajuka nebyafayo omuzano musya obusasi bwo mukazi yayamba dera ni watemba basa inakutia honesto yebuza omuzano ogu nugwegese ebintu bikwasira hamaka no kuhakubasa kurwanisa kutunzuzibwa okuhereza n'ebitiniso mu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebituri kubugana mu maka gaitu kwata muhanda ugatwiwa wajangwe chistetane chikaze ninga nechisha no mukazi bambi aro mukazi ari kunuke chai mara kuriya takuzagaraka no mawe imbase kwata bakora kasho mucheka gwara jenyano ukora huki nanya ninkuze cyakuyamura maze shana iki iwe entebe nashitamo ko narwana leta akaceka nakataho nabyama nakora mushango iwe shono stama mucheka ugaruko stamena ntebe irene box kireka nonda kufota rwiriwe omuzanogu nugubaguruho rwa mukaga na Sande shaisha tuzekiro kandi gwijagaruka mu rwo kubanza no rwa kabiri shaha mwenda nishwe kazihangwe otaferwa muzano wa kuchiroru kurugomba Kigazi Universal Actors nokora cha burka
eine bizibu konka shi wabigonjorota eyabana bakwananire kabandi bitu ubwatuma umutabano wawe ngo ashishe fike yabangi iyo pomaro tasisiro wanje iyo maro yakureshana sasa ninga okuna tware niyo ngona kuswara tokareba kabatuna bakazi babiri mimi nasigo munju yawe nkeji nentebe zirumu abakuri mbutebe abandi binabakazi 8 baryaho batebekine nyonyine tubiri kushorya porotire ndu owakuchiroru nugwo muzano ogwotashimye kuba noferwa ahabwo kuba nugutwegesa binji nugubago ruhobo rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabazyo kandi gwisha kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahe ikomezo mwabazyo Ini nikakutumia ngo mfachora mwana. Iyo ngeni ngo kwaje muzana bakaba kumira ngo mutwege. Tenkaruka hanu yantino ko mwana ninga kwenyina. Mama mama Ekiri kurataho Chajirwe Good Times Kawara Primary School nitwikiriza ngo buri mwezi nayetenga kutandikaje kurugaha nasari kwika P7 ABC Dent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa ABC Dent na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga omuzire obuhanguzi n'obutunga washomeseza omwana St Peter's SS Bombo Kalule eryebembera gandi kubangura beji okutunga obuhango bw'omutano aha ruringo rwa senior I'll be a ninja, you're sexy ninja. Sisabora kota ni uombe sana makono wanaketa semera damu yenzita. Wali woba hustler, get the people. Woba musibe njegere. twegiteho aha programu yareba hindijire ahitira ko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe siko nabenire bantu kandi tekatika ngo uza kushwera nabasa kuba naga ko mwikuru aineke mwani ni expectations zina benyine mukana abana ekeri yo kujya ngo ushwe bomusheja okutina rahanga natabantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima Excuse me, sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Ni wana huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakuterro. Very good for. Sho headmaster asata jireba. yega kurabiro mbinte barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cyo wabe no ko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte barabiremu kandi nubababina no buhabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi etumunsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebereho buri Sunday shahi naze kiro aha TV West Honga
Abanya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kari kubasa kuhindura amagara gawe ubwo uri koresa shilingi 20,000 zonka yihandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash simu yawe